بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادات، تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے بے شمار ان گنت بے حساب درود و سلام امام الہدا، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے قرآن پاک دا 17واں سپارہ سورت الحج، سورت حج دیاں 2 آیتاں میں تساں احباب دے گوش گزار کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دونوں آیتاں دے تحت آج دی گفتگو خطبہ جمعۃ المبارک دی سن سنا کے اللہ میرے سمیت عالم اسلام نو سب دوست و احباب نو اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، انسان دنیا تے آئے خالی ہاتھی دنیا تے آئے، یہ دنیا دی زندگی گزار کے جدو اس انسان نے واپس اپنے مالک حقیقی خالق حقیقی نو ملنے اللہ رب العالمین دے نال ملاقات کرنی ہے، اگر تا نیکیاں دا پلڑا جیڑا ہے بھاری ہویا تے اللہ رب العالمین دے ہاں سرخرو ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا دے اندر نیکیاں نہ کیتیاں، اپنی زندگی نو برائیاں دے نال ہی گزاردا رہا اور برائیاں دا پلڑا بھر کے اللہ رب العالمین دے کول چلا گیا، اس انسان دی کامیابی کدے بھی نہیں ہوئے گی۔ یہ اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ اور یہ دنیا دا نظام، دنیا دی زیب و زینت، یہ دنیا دیاں رنگ رنگیلیاں یہ ہمیشہ نہیں رہنیاں۔ یہ دنیا ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئی اور نہ اللہ پاک نے انہوں ہمیشہ رہن واسطے بنایا ہے۔ یہ دنیا دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ آسمان پھٹ جائے گا اور تارے جڑے نے بے نور ہو جان گے، قبران جڑیاں نے پھٹ جان گیاں، ہر انسان جان لوے گا اپنے اعمال نو، ہر چیز نے دنیا تو فنا ہونا ہے، یہ اللہ دا فیصلہ ہے۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز نے فانی ہونا ہے اور ہمیشہ اللہ دی ذات نے باقی رہنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ پاک دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے، اللہ دی ذات نو فنا نہیں، اللہ دی ذات نو بقا ہے۔ اور اسی دنیا دے اندر زندگی اس طرز دے نال اس انداز اندر گزاریے، یہ سوچ اور فکر ذہن میں رکھ کے گزاریے کہ اے دنیا ہمیشہ ساڈے نال نہیں رہنی، اسی بھی دنیا تو جدا ہو جانا ہے تے دنیا نے ساڈے تو جدا ہو جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تسی اپنے رب کو ڈر جاؤ، اتقوا ربکم، تسی اپنے رب کو ڈر جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بارہا مقامات تتقون، یتقون، اتقوا اللہ دا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیتا ہے کہ اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ۔ اللہ دا ڈر جیڑا دل وچ ہوئے گا، اللہ دا خوف دماغ اندر ہوئے گا، میرے بھائیوں کامیابی ہو جائے گی، دنیا تو انسان کنارہ کش ہو کے زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت دا زلزلہ شیء عظیم، اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ہے قیامت دا زلزلہ۔ قیامت جدوں واقع ہوئے گی، جدوں قیامت دا سور پھونکیا جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا یوم ترونہا، تسی دیکھو گے قیامت والے دن، دیکھو گے قیامت والے دن، تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اللہ فرماندے نے غافل ہو جائے گی ہر دودھ پہلان والی اپنے اس بچے تو جنہوں دودھ پہلانا نے، جنہوں دودھ پہلان دیئے، ہر ماں اپنے بچے نو چھوڑ دے گی، بھول جائے گی، بھلا دیتی جائے گی، ہر ماں دودھ پہلان والی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اللہ فرماندے نے ہر حمل والی اپنے حمل نو ساقط کر دے گی، اور فرمایا قیامت دا زلزلہ اتنا سخت ہوئے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اللہ فرماندے نے لوگاں نو دیکھو گے تسی کہ لوگ لگے پھر رہنے، چل پھر رہنے جی میں نشے دی اندر نشئی ہندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ نشے دی اندر نہیں ہونگے، وہ نہ نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، بلکہ وہ اللہ دی عذاب دی اندر ہونگے۔ اللہ دی عذاب دی وجہ تو ایمیں محسوس ہوئے گا جی میں نشے دی اندر نشائی نے۔ اسے کر کے میرے ویرہ غور کریا کر، کدے فکر کریا کر، قیامت دا زلزلہ، قیامت دیاں سختیاں کنیاں سختیاں ہونگیاں، کدے غور نہیں ہو کیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے
میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں قیامت دیاں سختیاں بیان کیتیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نہیں حضور جی کیا تسی قیامت والے دن اپنی بیویاں دے کم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تین مقام ایسے نے کوئی بھی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ ایتھے دنیا دے اندر بڑے بڑے دعوے کرنے والے حضرات کہ جی نمازہ نہ پڑھو تسی نیکی نہ کرو اسی تو اڈے ہوتے کام آ جاواں گے۔ میرے بھائی قیامت والے دن نہ سفارش چلنی نہ رشوت چلنی نہ کوئی کسی دے ہوتے کم آئے گا نہ بڑا نہ چھوٹا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا۔ اللہ نے فرمایا قیامت دے دن تو ڈر جاؤ، قیامت دا دن ایسے کوئی نفس کسی نفس دے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان دے کام نہیں آئے گی، کوئی رشوت کوئی سفارش اللہ پاک دے ہاں کوئی چلنی نہیں، کسی نے ہوتے سفارش کرنی نہیں، کیونکہ اللہ پاک دے ہاں انہیں کامیاب ہونا ہے جنہیں دنیا دے نیکیاں کی جیڑا دنیا دے زندگی نو اچھے اور بہترین طریقے دے نال گزار کے گیا ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں ظالم اپنی جاناں تے ظلم کرن والے دنیا دے اندر رہ کے دنیا دے پجاری بنن والے دنیا دے پیچھے لگ کے اپنی زندگی دا بیڑا غرق کرن والے اپنی نیکیاں نہیں کیتیاں برے اعمال ہی کردے رہے برائیاں کردے رہے اور اللہ دے دربار اندر جدوں قیامت والے جان گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں میرا عذاب ویکھن گے اپنی اکھاں دے نال دیکھن گے کناں دے نال میرا عذاب سنن گے تے کہیں گے فرجنا فرجنا اللہ سانو دوبارہ دنیا دے بھیج دے نعمل صالحا اسی نیک عمل کر کے آواں گے اسی نیکیاں کر کے آواں گے اسی اپنی زندگی نو نیکی والے پاسے لا کے آواں گے۔ اللہ پاک فرمان گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ فرمان گے اج دنیا دے اندر نیک کام تو کر کے آیا ہوندا تے اج تیری کامیابی ہو جانی لیکن تو دنیا دے اندر نیکی دا کام کوئی نہیں کیتا برائیاں ہی کردا رہیا ہے دنیا دے اندر برے کام کردا رہیا ہے ایسے کر کے اللہ کریم فرمان گے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ نو فرمایا نہیں عائشہ تین مقام ایسے نے کوئی کسی دے کام نہیں آ سکدا جدوں نام اعمال تلن دی واری آئے گی ادوں کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا جدوں نام اعمال ہاتھ وچ پڑا دیتے جان گے ادوں کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا تے جدوں پل صراط تو گزرن دی واری آئے گی ادوں بھی بندہ پریشان ہوئے گا پتہ نہیں میں دزک جہنم دے اندر گر جانا ہے یا میں پل صراط تو گزر جانا ہے۔ اللہ 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 پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ
أمه وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، نہ والدین اولاد دے، نہ اولاد والدین دے، نہ بیوی خامن دے، نہ خامن بیوی دے، نہ برادری، نہ رشتہ داری، جتنے بھی معاملات نے کوئی بھی کسی دی سفارش نہیں کرے گا. ہر کوئی اللہ دے دربار اندر کہہ رہا ہوئے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ مینوں سختی تو بچا لے، اللہ مینوں سختی تو بچا لے. ایسا عالم ہوئے گا، ایسا دن ہوئے گا کہ ہر بندہ پریشان ہوئے گا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرما دیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا جدو قیامت دا دن سخت ہوئے گا، اینا سخت ہوئے گا کہ بندہ خود ہی گھبراہٹ محسوس کرے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈوبے ہون گے، پریشان ہون گے، کوئی پریشانی دا حال نہیں ہوئے گا. تے جنہ لوگاں نے نیکیاں کیتیاں ہون گیاں، جنہ نے آخرت دی تیاری کیتی ہوئے گی، میرے بھائی انہاں نو کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی. اور آخرت دی تیاری کرنے والا انسان دنیا دے مصیبتاں پریشانیاں مشقتاں تے پریشانیاں اٹھاندا ہے، لیکن قیامت والے دن سخی ہوئے گا. قیامت والا دن جدوں سختی ہوئے گی، جدوں کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، پیاس لگے گی، پانی کوئی نہیں ملے گا، سائے دی ضرورت ہوئے گی، سایہ اللہ دی عرش تو علاوہ نہیں ہوئے گا، ادوں بندے نو قدر ہوئے گی نیکی دی. برے بندے برے لوگ انہاں تے قیامت قائم ہوئے گی. اور قیامت جڑی اتنی سخت ہوئے گی کہ قیامت والے دن اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، فرمایا انہاں لوگاں نے میری قدر کی تھی جویں قدر کرن دا حق تھی. اللہ فرماندے نے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، قیامت والے دن ساری دی ساری زمین جیڑی ہے قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینی. اللہ فرماندے نے جنی زمین ساری دی ساری دے سارے دا سارا آسمان اللہ پاک قیامت والے دن اپنے دائیں ہاتھ تے لپیٹ لین گے. زمین بھی اللہ اپنے دائیں ہاتھ تے لپیٹ لین گے، جو کچھ زمین دے اندر سب کچھ، اور آسمان بھی، اور جو کچھ آسمان دے اندر سب کچھ اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ تے لپیٹ لین گے. سبحانہ اللہ پاک ہے جو چاہے سو، سبحانہ اللہ پاک ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، انہوں کوئی روک سکتا نہیں، کوئی ٹوک سکتا نہیں. وَتَعَالَى عَمَّا یشرکون، اللہ فرماندے نے لوگوں جیڑا تسی میرے نال شرک کر دے جے میں اس شرک تو پاک ہاں، مینوں اس تواڈے شرک دی ضرورت نہیں، تواڈے شراکت دی ضرورت نہیں. اللہ پاک گناہاں تو لا ریب نے، کوئی انہاں دے اندر ذات دا شک نہیں، پاک ہستی اللہ پاک دی، اللہ نو شرک دی ضرورت نہیں، اللہ پاک نو عبادت دی ضرورت نہیں. میرے بھائی اگر عبادت اسی کرنے ہیں تے اپنی کامیابی واسطے، نیکی کرنے ہیں تے اپنی کامیابی واسطے، شرک تو بچنے ہیں، گناہ تو بچنے ہیں اپنی کامیابی واسطے کہ قیامت والے دن دی سختی تو بچ جاواں گے، قیامت دے برے دن تو، قیامت دے سخت دن تو بچ جاواں گے. کدی غور کیتے دنیا دے اندر رہ کے کدی غور نہیں کیتا، کدی فکر نہیں کیتی، قیامت دی تیاری نہیں کیتی. دنیا دے سفر کرنے ہون تیاریاں کرنے ہیں، شادی کرنی ہوئے تیاریاں کرنے ہیں، کوئی فوتگی دا مسئلہ ہوئے تیاری کرنے ہیں، لیکن قیامت دی تیاری نہیں کیتی. اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ پاک نے فرمایا لوگو قیامت دا دن قریب آ گیا، قیامت دا دن قریب آ گیا. فرمایا تسی غفلت دے اندر زندگی گزار رہے جے، غفلت دے اندر نہ رہو، ہوشیار ہو جاؤ، قیامت دی تیاری کر لو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
اللہ پاک نے فرمایا تیاریاں کر لو قیامت دے دن دیاں، کیونکہ قیامت دا دن قریب آ گیا، قیامت دا دن قریب آ گیا۔ تسی غفلت دی اندر نہ رہو میرے بھائی، کدی غور کریا کر، تو دنیا دے کماں کاریاں دے اندر لگا پھرنا ہے، دنیا نو حاصل کرنے دی خاطر تو بڑے بڑے جھوٹ بھی بولنا ہے، بڑے بڑے فراڈ بھی کرنا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اور بندے تینو دنیا دی جاؤ جلال نے ہلاکت چلے گئی، تینو دنیا دا معلوم متا تباہی دے بربادی اندر لے گیا۔ فرمایا تسی جان لو گے اے دنیا دی کی بکت ہے، اے دنیا دی کی بکت ہے، دنیا دی کوئی بکت نہیں۔ فرمایا جدوں تسی قبراں دے اندر چلے جاؤ گے تو انو پتہ چل جائے گا الذی جمع مالا وعددا، جیڑا تو دنیا دے اندر مال جمع کر کر کے رکھنا ہے، جس مال نو بڑا سنبھال کے رکھنا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جڑا مال گن گن کے رکھیا دنیا دے اندر اللہ اللہ اللہ، تے اس مال نے تیرے وبال جان بن جانا۔ ایسے کر کے میرے دوستو بزرگوں آؤ نا، قیامت دے دن یاد رکھ کے اپنی زندگی گزارو۔ قیامت دا دن کیویں دا قیامت دا دن ہے، کدی غور کریا کر، فکر کریا کر۔ دنیا دے اندر رہ کے تو دنیا دا پجاری بن گئے، دنیا دے پیچھے لگ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت والے دن سور جدوں پھونکیا جائے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت والے دن سور پھونکیا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانہ دے اندر چیزاں نے، جو کچھ زمین دے اندر، زمین دیا تیمہ اندر، سب بیہوش ہو جان گیا۔ جدوں آسمان دے چیزاں نے سب بیہوش ہو جان گیا، زمین تے جو کچھ ہے گئے، اللہ نے فرمایا جدو قیامت والے دن سور پھونکیا جائے گا سب کچھ بیہوش ہو جائے گا، نہ کوئی طاقتور رہے گا، نہ کوئی جابر رہے گا، نہ کوئی متکبر رہے گا۔ قیامت والے دن سب کچھ بیہوش ہو جائے گا جو کچھ بھی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا الا من شاء اللہ، مگر جنہوں اللہ چاہے، جنہوں اللہ بچانا چاہے، جنہوں اللہ پاک چاہن گے بچانا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا، ایک دفعہ سور پھونکیا جائے گا، ساری چیزاں بے ہوش ہو جان گیاں، آسمان دیاں چیزاں بے ہوش ہو جان گیاں، زمین دیاں چیزاں بے ہوش ہو جان گیاں۔ اللہ فرمان دے نا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، جدوں دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا تے ساریاں چیزاں جڑیاں نے، سارا جو زمین اندر جو آسمان اندر ہے، جڑیاں بیہوش ہویاں ہون گیاں ساریاں کھڑیاں ہو جان گیاں، ساریاں کھڑیاں ہو جان گیاں۔ قیامت دا اینا زلزلہ سخت ہونا ہے، قیامت دی اینی سختی ہونی ہے، پہلے سونٹ ساریاں بیہوش، دوسرا سور پھونکیا جائے گا تے ساریاں جڑیاں نے کھڑیاں ہو جان گیاں، ینظرون، ایک دوسرے نو دیکھن گیاں، کھڑیاں ہو گئے بھی کی بن گیا، ایک ہی ہو گئے، زمین ہلن لگ پئی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین تے زلزلہ آ جائے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین دے اندروں جڑا بوجھ ہوئے گا، جو کوئی خزانے ہون گے، جو معدنیات ہون گیا، ساریاں زمین کٹ کے باہر چھوڑ دے گی، جنہیں خزانے زمین چون گے سب زمین اگل دے گی قیامت والے دن۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا ہائے اس زمین نو کی ہو گیا ہے، انہیں خزانے سارے اگل کے باہر چھوڑ دیتے نے، انہیں جنہیں اندی اندر خزانے پوشیدہ دی سارے اگل دیتے نے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا،
یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ فرماندے نے زمین تہاڈیاں خبراں بیان کر دے گی، زمین تہاڈیاں رپورٹاں بیان کر دے گی۔ زمین جیڑی ہے تسی جو کچھ زمین دے کیتا ہوئے گا، گناہ کیتے ہون گے تے زمین دس دے گی کہ یا اللہ نے فلاں ٹائم میرے تے گناہ کیتا تھی۔ نیکی کیتی ہوئے گی تے زمین کہہ دے گی کہ یا اللہ نے فلاں ٹائم فلاں ٹکڑے تے کھڑے ہو کے نیکی کی۔ میرے بھائی اس زمین نے بھی ساڑھے خلاف گواہیاں دے دینیاں نے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اے ہاتھ جڑے نے اے بھی گواہیاں دین گے، اے منہ جڑا ہے اندے تے مور لگ جائے گی، پیر بھی گواہیاں دین گے، پیر بھی گواہیاں دین گے ساڑھے خلاف۔ جسم دا آنگ آنگ جڑے ساڑھے خلاف گواہیاں دین گا اللہ دے ہاں اللہ دے کول۔ اے ساڑھے ہون دنیا دے گی نا کہ ساڑھے حصے نے جسم دے، لیکن قیامت آزدری نہ ساڑھے خلاف بولنے۔ اگر چنگے عمل کریں گے تے خلاف نہیں بولن گے، چنگے عمل کریں گے تے اسی سختی تو بچ جاواں گے، جے مندے عمل کریں گے زندگی برباد کر لئی تے یاد رکھو قیامت دی سختی تو کوئی بھی بچا سکدا نہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ نبا اندر فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن لین دے اندر کھلوتے ہون فرشتے، جبریل بھی، فرشتے بھی تے جبریل بھی لین دے اندر قطار دے اندر بامؤدب سر جھکا کے کھڑے ہون گے۔ لا یتکلمون، اللہ دے نال کوئی کلام کرے گا نہیں کرے گا، اللہ دے نال کوئی کلام نہیں کرے گا۔ حضرات جیڑے پیر، جیڑے گدی نشین، جیڑے پگڑیاں والے، ترلیاں والے، تسبیحاں والے، لٹاں والے، جیڑے کہندے نے کہ جی اسی تہاڈے کام آواں گے، قرآن کہہ رہے ہیں لا یتکلمون، کوئی اللہ دے نال کلام نہیں کرے گا، کوئی اللہ دے سفارش نہیں کرے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ حضرات انہاں دے جھوٹے دعوے نے، انہاں دی جھوٹیاں گلاں نے، لوگاں نوں پریشان تے گمراہ کرنے واسطے انہاں نے سب کچھ رچن رچایا ہے تے ڈگر رچایا ہے، لیکن قرآن تے حدیث دی باتیں ہیں۔ عمل کرو گے تے کامیاب ہوو گے، عمل کرو گے تے قیامت کی سختی تو بچو گے، عمل کرو گے تے قیامت تو بچ جاؤ گے، سختی تو بچ جاؤ گے، اور حشر والے دن جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ نبی بھی قیامت والے دن نبی بھی بچن گے نہیں، سارے لینج کھڑے ہون گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین قیامت والے دن بے نور ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی۔ ہون تے ہے نا زمین تے بڑا سبزہ ہو گیا، بڑی سونی لگ دیئے، زمین تے درخت اگے نے بڑی سونی لگ دیئے، اے زمین دا نور ہے، زمین دی خوبصورتی ہے۔ جدو قیامت والے دن اللہ فرماندے نے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اے زمین جیڑی ہے تواڈے رب دی بے نور ہو جائے گی، ان دی سجاوٹ ختم ہو جائے گی، ان دی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ان دا سبزہ ختم ہو جائے گا، چٹیل میدان بن جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کھول دیتی جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کھول دیتی جائے گی، رکھ دیتی جائے گی سامنے، وَجِيَّ بِالنَّبِيِّينَ، اللہ فرماندے نے نبی بھی آن گے، نبی بھی آن گے، نبی بھی آن گے، ایک قطار اندر لین اندر نبی بھی سر جھکا کے کھڑے ہون گے۔ آمنہ دے لال سید ترمذی جامع ترمذی دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا نبی پاک فرماندے نے میری قبر جیڑی ہے وہ شک ہوئے گی، میری قبر پھاڑ دیتی جائے گی۔ آقا فرماندے نے سب تو پہلا میں نکلاں گا، سب تو پہلا میں اپنی قبر دے اندروں نکلاں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد میرا یار ابو بکر نکلے گا۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر دی دے نال یاری لگان والے، نبی دے جان نثار، جنہاں نے نبی دا ساتھ
دنیا دے اندر بھی نبھایا تے قبر دے اندر بھی میرے پیغمبر دا ساتھ نبھا رہے نے تے محشر دے میدان اندر جدوں قیامت والے دن اٹھنے نبی پاک دے بعد جناب صدیق اکبر اٹھن گے اپنی قبر دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد جناب عمر اٹھن گے یہ اللہ پاک نے جناب عمر نو جناب ابو بکر صدیق نے مقام دیتا ہے اے شان مختلف حدیثاں نے مختلف احادیث آندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن مینوں اللہ پاک جنت البقیع دے اندر میں چلا جاواں گا تے میرے جڑے یار جنت البقیع دے اندر مدفن نے میرے او صحابہ او ایمان والے میرے یار اٹھن گے سبحان اللہ پھر آپ نے فرمایا مکے دے قبرستان اندر جتنے میرے صحابہ اہل ایمان دفن نے مکے دے اندر اٹھ کے پھر میرے کول انہوں پہنچا دیتا جائے گا نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے پھر میں اپنے صحابہ نو نال لے کے تے معاشر دے میدان اندر چلا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام میرے بھائیو قیامت والے دن آمنہ دے لال علیہ السلام دی گل من لئیے تے نبی پاک دے نال ہو جائیں گے نبی پاک دے لڑ لگ جاواں گے آؤ میرے بھائیو اللہ پاک نے فرمایا وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ قیامت والے دن جدوں کتاب نامہ اعمال کھول کے رکھ دیتا جائے گا ہر ایک نے اپنا نامہ اعمال دیکھ لینا ہے کتاب دیکھ لینی ہے دنیا دے کیڑیاں نیکیاں کردا رہیا اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ جدوں بندہ دیکھے گا اپنے رجسٹر نامہ اعمال کوئی بھی نیکی چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی فرشتیاں نے چھڈی نہیں گی چھوٹی تو چھوٹی برائی بھی فرشتیاں نے چھڈی نہیں گی اس رجسٹر دے اندر نامہ اعمال دے اندر ساریاں نیکیاں بھی موجود نے برائیاں بھی موجود نے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا تا حد نظر نامہ اعمال کھل جائے گا بندہ اپنیاں نیکیاں دیکھے گا اپنیاں برائیاں دیکھے گا اللہ نیکیاں دیکھے گا نیکیاں دیکھن والے لوگ خوش ہو جان گے برائیاں دیکھن والے لوگ پریشان ہو جان گے اجے بھی ٹائم ہے اسی آخرت دی تیاری کر اپنے نامہ اعمال نو صحیح کر لئیے درست کر لئیے برائیاں تو بچ کے اس زندگی دا دامن جڑا ہے انہوں گزار کی اللہ دیاں لے جائیے اللہ فرماندے نے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ قیامت آلے دن اللہ فرماندے نے میں فیصلہ حق دے نال کر دیاں اللہ کہے دے ظلم نہیں کرن گے اللہ کہے دے زیادتی نہیں کرن گے کوئی نبی ہوگا کوئی ولی ہوئے کتب ہوئے عبدال ہوئے بزرگ ہوئے چودھری ہوئے وڈیرہ ہوئے کوئی بھی ہوئے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللہ فرماندے نے میں فیصلہ حق نہ کر دیاں گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ میں کسی دے ظلم نہیں کراں گا اللہ فرماندے میں کسی دے زیادتی نہیں کراں گا اللہ کسی اپنے بندے دے کسی بڑے دے کسی چھوٹے دے ظلم دے زیادتی نہیں کرن گے اسی زیادتیاں کرنے اپنی جاناں تے اپنے عملاں تے اپنے نفساں تے اسی زیادتیاں کرنے اسی بد کردار بن جانے ہیں اسی شراب پینے ہیں اسی جوا کھیلنے ہیں اسی جناب سود کم کرنے ہیں اسی شرک کرنے ہیں کوئی دنیا دی برائی تو باز نہیں آندے یہ اسی اپنی جاناں دے ظلم کرنے ہیں انہاں دا پتہ چلے گا قیامت والے دن وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ اللہ فرماندے نے ہر نفس نو پورا ہوندہ عمل دا بدلہ دیتا جائے گا وَوُفِّيَتْ پورا دیتا جائے گا كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ جو بھی کسی نے عمل کیتا ہے اگر برائیاں کی دیئے تو برائیاں دا برا بدلہ پورا جی اچھائیاں کی دیئے اچھائی دا بدلہ پورا اللہ پاک دے دیں گے قیامت والے دن اللہ پاک نے ترازو جڑا قائم کرنے جڑی تکڑی جڑی قائم کرنی میرے بھائیوں اس ترازو نے سب کچھ نکھار کے سیڈ دے کر دینا اور یاد رکھو اپنے اعمال صحیح کران گے دے قیامت دیاں سختیاں تو بچ جاواں گے اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ پاک جان دے نے ساریاں گلاں نو سارے کام اللہ جان دے نے جڑا نیکیاں کرن والا ہے اللہ انہوں بھی جان دے نے جڑا برائیاں کرن والا ہے اللہ
اللہ انہوں بھی جان دینے. اللہ پاک نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. قیامت والے دن جدوں اللہ پاک فیصلہ کر دیں گے, اللہ کریم نے فیصلہ کر دیں گے, اور جہنمی لوگ جڑے کافر لوگ نے اللہ پاک ان جہنمیاں دے گروہ نو توڑ دیں گے. الى جہنم زمرا, جہنم کی طرف اللہ پاک توڑ دیں گے. جہنم والے اللہ انہاں نو دھکیل دیں گے. اذا جاؤہا فتحت ابوابہا, جدوں جہنم دے دروازے کول پہنچن گے جہنمی لوگ, اپنی زندگی دے برائیاں کرنے والے, اپنی زندگی دے ظلم کرنے والے, اپنے آپ دے زیادتیاں کرنے والے, اللہ دے قرآن نو نہ منن والے, اللہ دے نبی دا انکار کرنے والے, بغاوتاں دی زندگی گزارن والے جدوں جہنم ول ٹور دیتے جان گے. اللہ فرماندے نے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا, جدوں جہنم دے دروازے کھول دیتے جان گے, جہنم دے دروازے کھول دیتے جان جہنمی لوگاں واسطے. وقال لهم خزانتها, تے جہنمی دروگا پوچھے گا انہاں جہنمی لوگاں کولوں, جہنم دا چوکیدار پوچھے گا الم یاتکم رسول منکم, کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تواڈے کول اللہ دے رسول تے اللہ دے نبی نہیں تھی آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم, کہ تانوں کیا انہوں نے اللہ دی آیتاں, اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے نہیں سنایا, اللہ دی آیتاں نہیں سنایا تانوں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, قیامت دے دن دی ملاقات تو, قیامت دے دن تو تانوں نے ڈرایا نہیں تھی, دسیا نہیں سی بھی قیامت دا دن قائم ہونا ہے. قالو کہیں گے جہنمی لوگ بلا کیوں نہیں, سانو دسیا کیوں نہ, سانو ڈرایا سی, سانو جہنم تو ڈرایا سی, جنتیاں بشارتاں دتیاں سی, برے اعمال تو ڈرایا سی, سانو قرآن پڑھ پڑھ سناندے سی, لیکن کی تھی وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اسی دنیا دے اندر رہ کے مننے ہی نہیں, اسی قرآن نو مننے ہی نہیں, اسی حدیث مصطفیٰ نو مننے ہی نہیں گا, اسی قرآن دا بھی انکار کر دے رہے, اسی حدیث دا بھی انکار کر دے رہے, اسی نبی پاک دا بھی انکار کر دے رہے, اپنیاں مرضیاں دیاں زندگیاں گزار کے آئے ہیں. آج ساڑھے تے اللہ دا عذاب واقع ہو گیا ہے, اللہ دا عذاب ساڑھے تے مسلط کر دیتا گیا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. کافر لوگ ایک کہیں گے قیامت والے دن جہنم دے اندر جان لگے, استغفر اللہ. اور میرے بھائی اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک اندر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جدوں جنت دے اندر جان والے جنتی گروہ, جنتی جماعت جو جائے گی رب دی طرفوں, انہاں دا نامہ اعمال دائیں ہتھ اندر ہوئے گا, اور وہ کی کہیں گے ہاں مقرؤ کتابیا, ساڈا نامہ اعمال پڑھ لو, سانو اللہ نے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے, ساڈا نامہ اعمال پڑھ لو. اسی دنیا تے نیکیاں کردے آئے ہیں, دنیا تے نمازاں پڑھدے آئے ہیں, دنیا تے صدقات تے خیرات کردے آئے ہیں, رب دے راہ دے اندر اسی مال خرچ کردے آئے ہیں, مسجداں دے نال مدارس دے نال تعاون کردے آئے ہیں. سانو پتہ سی ساڈیاں نیکیاں دی جزا رب نے قیامت والے دن سانو دینی دینی. اللہ اکبر. خزانتها, جنت دے دروگے, جنت دے چوکیدار کی کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنتی عمل کرنے والے ہو, نیک عمل کرنے والے ہو, نیکی والے پاسے زندگی گزارن والے ہو, قیامت دے دن دی تیاری کرنے والے ہو, جاؤ جنت دے اندر چلے جاؤ. فرمایا چلے جاؤ طبتم پاکیزہ جگہ جے فادخلوها, داخل ہو جاؤ جنت دے اندر, خالدین دے جنت دے اندر ہمیشہ میں چلے جاؤ. تو انو کسے نے جنت دے وچوں کڈنا نہیں کڈنا. جیڑی جنت اللہ نے بنائی ہے, متقی پرہیزگار لوگ جڑے نے جدوں جنت چلے جان گے, انہاں نوں کسے نے جنت چوں کڈنا نہیں. خالدین, اللہ فرماندے ہمیشہ ہمیش جنت دے اندر
رہو گے تسی تانوں کوئی کڈ سکدا نہیں، کوئی دھکا دے سکدا نہیں، کوئی قبضہ کر سکدا نہیں۔ اللہ نے وہ جنت جیڑی جنتیاں دے نام الاٹ کر دینی۔ اللہ اے دنیا چ نیکی دا سرا مل گیا جنت تے پھر جڑے لوگ کہندے نے کہ جمعرات نوں روحاں آندیاں نے، ہجے بھی لوگ کہندے نے، ہجے ہٹ گئے نے کچھ 25% ہے گئے جڑے کہندے جمعرات نوں روحاں آندیاں نے۔ اے سکھاں دا عقیدہ ہے، ہندوؤں دا عقیدہ ہے۔ جیڑا لوگ کہندے نے کہ جمعرات نوں روحاں آندیاں نے، حضرات جیڑی روح جنت چلی گئی ہے، جیڑا جنتی شہزادہ بن گیا اونے جنت چوں باہر آنا نہیں۔ اے اوندا کی کام ہے دنیا دی آگے پریشانیاں چ رہنا؟ اونے تے جنت چ موجاں لینیاں نے، پھل کھانے نے، جنت دے اندر رب نے راضی ہو جانے، اونے اللہ دے ہاں پھل کھا کے نعمتاں کھا کے فائدے اٹھانے نے۔ تے جنوں رب نے جہنم تے لے جانا ہے اونوں فرشتہ نکل دینا، فرشتہ نکل دینا نہیں۔ اس کر کے روحاں آندیاں نہیں آندیاں۔ قرآن تو ثابت ہویا ہے جڑا جنت چلا گیا انہیں نکلنا باہر نہیں، جڑا جہنم میں چلا گیا انہوں فرشتے آن دینا نہیں۔ تے مولویاں دیاں کہانیاں جھوٹیاں نے، مولویاں دیاں گلاں جھوٹیاں نے کہ جی جمعرات نوں روحاں آندیاں نے، روٹیاں بھیجو ساڈے گھر تے اسی ختم پڑھیے تے روحاں نوں واپس کریے۔ کیسی چال ہے لوگاں نوں گمراہ کرن دی حضرات۔ نہیں روحاں آندیاں، جنتی شہزادے جنت چلے گئے، جہنمی جڑے نے جہنم چلے گئے، کسی نے نکل دینا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جدو جنتی جنت دے اندر چلے جاؤں گے انہوں نے کتے کڑنا نہیں گا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہن گے جنت دے اندر۔ تے جنتیاں ہیں، جنتیاں موجاں، جنتیاں نعمتاں کھان گے، سہولتاں ویکھن گے جنت دے اندر۔ تے کی کہن گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي، اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں ہی نے، تیریاں ہی تعریفاں نے۔ اس کر کے صادقنا وعدہ، اللہ تو ساڈے نال وعدہ سچا کر دیتا ہے، صادقنا تو ساڈے نال وعدہ سچا کر دیتا ہے۔ فرمایا نتبوأ من الجنہ، اللہ تو سانو جنت دا وارث بنا دیتا ہے، جنت دے دیتی ہوں تو دنیا دے وعدہ ساڈے نال کیتا دی، چنگے عمل کرو، اسی چنگے عمل کر کے آئے ہاں، تیرا وعدہ اسی پورا کیتا ہے۔ اللہ آج تو اپنا وعدہ جنت دے کی پورا کر دیتا ہے۔ جنتی لوگ رب دیاں کی کرنگے؟ تعریفاں کرنگے، رب دیاں بزرگیاں بیان کرنگے، رب دیاں شاناں بیان کرنگے۔ اور اللہ فرماندے نے حیث نشاؤ، جاؤ چلے جاؤ جتھے مرضی رہو جنت دے اندر، جتھے مرضی رہو جنت دے اندر۔ فنعم اجر العاملین، اے اجر ہے، اے ثواب ہے انہاں لوگاں واسطے جنہاں نے عمل کیتے، جنہاں نے عمل کیتے۔ چنگے عمل کرے گا تے چنگی جزا پائے گا میرے ویرا، جے برے عمل کرے گا تے قیامت دا سختی دا دن جڑا برداشت نہیں ہونا، قیامت والے دن جہنم اندر چلا جائے گا۔ آؤ میرے بھائیو اسی نیک عمل کریے، قیامت دی تیاری کریے، قیامت تو بچن واسطے نیکیاں کٹھیاں کر لیے، خود بھی نیک بن جائیے، بیوی بچیاں نیک بنائیے، آل اولاد نو نیک بنائیے، اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کریے، نمازاں پڑھیے، روزے رکھیے، زکاتاں دئیے، نیکیاں کران گے تے رب دے لاڈلے بن جائیں گے۔ تے جے برائیاں کران گے تے قیامت والے دن رب نے رحمت دی نظر دے نال دیکھنا نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے دعا اللہ میرے سمیت سانو سب نو آخر تیاری کر توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ساتھی ایک اعلان ضروری ذرا سن لو۔ بھائی آئے نے جڑاں والے تو حافظ محمد یحییٰ صاحب اور حافظ حمید اللہ صاحب بہت جید عالم دین نے، میں انہوں ذاتی طور تے جاننا ہوں، میرے بڑے محسن نے، اور الحمدللہ مدرسہ اور مسجد بنا رہے ہیں۔ تے مسجد واسطے آئے نے، انہوں نے بھیجیا ساتھی نوں مسجد واسطے چھت پانی، مسجد دے اندر کام جڑا ہون دیا انہاں دا، اون دے واسطے سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے انہاں دے نال تعاون کرنا ہے جتنا زیادہ تو زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور میں خود جاننا ہوں
میں بھائیاں نو بہت اچھا کام ہو رہا ہے مسجد دا، اور مسجد جڑی زیر تعمیر ہے اندے واسطے سارے ساتھیاں نے ضرور تعاون کرنا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے مسجد بنائی اللہ اوندا جنت دے وچ گھر بنائے گا۔ تو بات یہ ہے مسجد ہر جگہ تے ہیگیاں نے، جتھے جتھے مسجد زیر تعمیر نے کوشش کرنی چاہیے کہ میرا حصہ ایتھے بھی پے جاوے، ایتھے بھی پے جاوے۔ اللہ پاک کیڑی بھی نیکی قبول کر کے اللہ مغفرت فرما دینے، اللہ دی مرضیاں نے۔ اس کر کے بھائی آئے نے، انہوں نے پیچھے نہیں بیٹھنا، آگے ہی بیٹھن گے، سارے ساتھی ضرور تعاون کر کے جایا جے، اللہ پاک قبول فرمائے، بہت بڑی نیکی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔